Nyemme abladia bi kode here bi min penye kemba ribi television no mi hanye awa tu kemba Anɔkwal3 Yɛ Ga ne femo no Anɔkwal3 Yɛ Ga ne femo ne nyenyeyo Korkoi achreku onu shishijio sabla afine wakafi wo hemin pen ne wokahin drami mi ni yohe ochiami lecho eshemi be sanne nyekemi nashamo shitonyele mi esanjiye sake magbemi ni ma taomi ni ma nushishojogba da ni ma lo nke ba hwe nyehu nye dabo ana wona afa ni nyehu nya Anɔkwal3 ko ni yo mi nye ko kejemi ene hewo ni wo pe che te ko ni ke ko ekuse keba menene gbe fa nkenye ya nkenye ya ajen kotoku Nii Aklɛkweimaŋ jen ton ni nkenye ya be ko nehu ko emi blema bi ke aya ko emi ko mi bi eba ame ba ye homowo onu ko dan onya wa lo chata echie kota echombo dan mene na kan ko emi Korkoi achreku ke Anɔkwal3 Yɛ Ga time okenye ba ya jeme shidani nkenye baya jeme makai nyake 0500161769 allo 0557041348 no di boy ni obanye ni otwa keji otawo ni otwawo ni wokebo anashramo tamo otawo na ke baba tashi ni wana no na blofo chola ake interview allo ofe wedding ofe yala ofe engagement party no fe no kono ofe ni otawo ni me abasha ahabo infoniri ke video fe be ne kenny boy ni no ni obacha ni ribi multimedia bi ke bo ba nasane gba ni noko fi okope no ke ba wa meden ababa fi noko nice noko sweet ke noko beautiful ahabo na kan no o le shamomo show be camera o be drone o be microphone lapel light no ke ba atwo no twumu try boy no multimedia bi ba wabo tamobeni amewa mi na medamo nse pen ni nke ni femo na eba hambo da ochie ken wiele na kan wakai wake television bi ameke the best is yet to come betomoni inchohie ni nkebo ake ikebo ya aje nkotoku ni ami blema ko emi jenton ye Nii Aklɛkweimaŋ ni nkebo ya ona feni waya ni woke himeji ni yo neke mane na lo aklowane anasanigba ye ameshin hilemni ke nibi ni gba amena ye nakan aklowami mene Anɔkwal3 Yɛ Ga ni femo wochake nu ehin kra ni kase monson isheku ko belmi amale ko hu bemi shemu Anɔkwal3 son no ni nkeba habo dani obaya aje kotoku ni ji Nii Aklɛkweimaŋ ani wodo wo hisra ko ni woba ke woba pe be Korkoi achreku ni hesen ni magbabosani mi yamaba
call ya no ni okwe be ribi television me no kan yo okwo na ni Anɔkwal3 Yɛ Ga ni femu no ni toli ni wo ba le wo ba Korkoi nke piye ba nke bonya aje nkotoku ole ake aje nkotoku ko yehiko ani ole ake mankokra Yɛ Ga shipon no ni achole ake Nii Aklɛkweimaŋ na kan no Nsumia ke no hey baba o mi ke je ake afonene achemi ake nimba kwe amekusu femo ni ji sen yele yelie kwelepo ake manko yejen ni achole na kan noji no ni nke bahambu ni se ni ehu ne no kwe to efie before ame yele yelie eye fo na akpe ko kwe be ni awo hisole eye 4 pam no po ake ame obonu afoi manche te himeji abo mi iwe nepo ame kudo no ame ke hawo shikwe keji oyajejen be mi no fia no kadin ni gbeka achon eye butu be mi ni nte yele yeli yekwemu nke lumo ekome ya sran yejeme niji Nii Aklɛkwei ledienche mokinkle niji Nii Aklɛkweimaŋ bi amanche na kano nke ni koblan the third niji Nsumia manche ke jasefoi ke papase manye niji na kwanswa komi niji mokinkle mo hu lenkele yakpe yejeme amefe abeba ejake ya mesane gba mi ame chomi ake amefe ame shikwenko ye neke kotoku ne nohewo ameba ni ameba kwe ameyise bemi ni amenye amesen yele tole Korkoi bajana ni mmemi efe mi pleple sake mabisani nohewo ife oya ni kamena sanigba ye ameshi tamomle ye neke aklowane bemi ni nkame pe take advantage bluff okay I seized the opportunity ninke amena neke sanigba ni kenkle saneni bi jake na meji aje nkotoku alo kotoku bi ne amaji na me ejake bi mi ni wo fa kejiga ni wo ya efe mi ake won ya nsawan ni ame efe metamo mi mbote nsawan niji mi mbote kenya achin bia no mi akegbe ekoyemni wote mepi tamomi nkebo no ka gangan efi owa ake be Jamestown manprobi choko nakan pomi no hiwo asaka mabi nami jiami Naa Korkoi o yuru adon ke hegbe no hamine fia mi ake ni ncheme chonhie ne amewie bese wojelelen shi blema wole ake tahu mo ake pon shipon shi neke wo tani wo hu ne le wodenche wo shipon ni gbo emu wo game ablekun abakuma wo ni wo hele amemo amedo amehi amewo ni wo ka amehuta wosa wokpon woshipon ya amede be ekukufoji ache akwamu magbe lele akwamu ikplan ne banina mancho kan mampon ye waya waso domie bi egbefen gama shipon ni eshinle e afe numwefo ni ha abato nyana onese aha lake amehijen eshi ebinu na cho lode ha
gamanche ne chosile sande ku fio yaba ne taflache ogame wosumo muji neji taflache abafo binu na fo leketia ya senhi ni wonyeme akwamu mene ameunka afobo ketia ababulebo ewo ake ni gbeke ye manche we afole ketia no ke minfumba ne bachon waka akwamu mata lele ahuta eko enyo eten nomi o kan kwe ponyo e mancho kan kwe ka wa no egbe blema ewo ne kenya na ona shishi ne ganshipon ni o mo ni woke ha ne ke akwamu ne akwamu e eshuefa na me na gba wa ewo me gba gamana kemo meni mene wocho ama Akwuapem ne Akwuapem eshiji nkwa apem nyojin akpe ame shran keje heko ke baji gonjina no ni je ma meyo akwamu mene gba amena ewo ni game to te wo ame ama ma fita gama hi acheme le ye shon le ho ma fita gama hi ewo na hwe akwamu me ta ni gama nchefa na hwe akwamu me nya na eyewo hie ne no ye bie ta ni gama nchefa etabi kotoku manemi amebahi ni kahuta moni nyota hie ni ja adontin leji moni face ota tuntun na ye benkum ke ni fanfen leji gbese iwo gbese leji moni dumota na tuntun woka Akwuapem me Bemli ni woche yache don fase papase pe han herishi ya ke be ko ne hoe wakanyete don fase ne bemli ni asra foi ke ameba na butu femo aya meblebo ne ahe ameni bi ya mede meni ho ameke ake grader eba grade amemmojin fe ahweshi ni ake ahe papase alo don fase shipon le hu ye amede ya ke na kan shipo jin fe wonyeme akwamu bi ya chimbi ye ameke amenoni eji game ashipon Isu fi oni nkan le chon mi ake be mi ni atwa ne ke kanta manso ta alo atwa akwamu bi atane ne ke sipoji ne akwamu bi ye game ade shimu asa atwa ta ni ji enyo no ojino ni hani akepo ne ke sen sipoji ne hu keje akwamu me ade ni wo lemi kete shon no hewo keji wo ke ame ena ehuta ni wahe ya medie be ebacho wono ekun enele magme hedan ejake akan akwam ni lolo woke woche te wokale anasan okame anasan gba wo hia woche kinta kite ekochu the second say be mi ni eke ame ana shramo ene hewo ehani imbi amemanye iji papase manye na kwansoa komi the third ake keje bemle ni woche ba ni ekameba na shramo ni ekame na sanigba po ete no eche ameye traditional council ni ekameba ne ke sanjine ahisane meni ekon ebayeje ani to enjole shishinu mo ke dio femo eba papase ke don fase lo le ena jemo ni ekeha mini waya bole ho te woko se woba la te manche eje eni meje kwate mani wo batole kwate mani mi awole chumi achu ekusun fin ke hichi wa bote mami Akwuapem ke Davida gbe ko be sikon ama me no ni wa mepone no bote mami ife yin we chu Sunday shi wona wo hitwi ton woni wi ke chon ya ke wo buom lai wo wona wo hitwi ni wo ke Sunday ne ko ni gbese no ko ni ameba mi na mba gbe ne ken la tun mu je pa ko je wo yin no ba fo hun sun ye iwo won pa gan lu mu yin onu pa yi fe fai aka me te sha me do ma me na ni no ni ameba kwe na me jaje hun sun ya me ha wo ni wo kana na agba eja ke wo na agba ewa eje hin asihwe mu ake bo ganyo no ba ni no che ni je me yen yo ni be fi o mi ne ba fi afi eten mi ni
mokwete shikra ni leke shikon je no wojole no fin le shikon ni iwo ito manche me ni ke boyu oni ato eko ye Papase ato Hausa manche ato Igbe manche kenin ni wale waka me hunsun ni efe ni ake etawo echeta ehawo ni won wo sumo ta ene iwo wo ke wo shewe mo ni wo ko yo mi ko ni ehye wo nu pa ade ke man onu pa de eja ke wo ye hihin shin na fofo yi ni wo fe to mo gbeme ko mi e wo se pe tani na ke ba ni wo sumo le na kan wo nu pa ya ba mi na ba ya me awo la tema ye na kan na gba kwa kuse ye na kwen ni afutu ba hin wo tin she na hichile ewo mi gbe akeke mba nke le won ise wi mo fi o aba fo mi na akeni mie ianu Nsumia sanewo imbi woche neji Nii Koblan the third neke miake neke ta alo sanjine akoko keji nke magbabo na ko magbamata no hewo masuma ake nyenu niji jaseche ilele sanjine fe egbabo nya hawa abua woche jase che twe ke noni eyo ke wo chomo ye Nsumia bi na ahe bi ene mane na ona ke ache maji tengbe niji nichruman kwateman ke amuaman nichruwe eje aslemi iwo be aslen ji meni abeku gbebe benku e make ame ni adontin di gbese iwo gbese ahulo diji esafumbi ne ke huta ame fe ke aslen ame base di kotokune shimo na huta tan akeni gamanche fanta hiwo ne to manche manemi ne kwa eshipon jiano eha ame no se mi dani wo ni me ni jeje shine sotui akuche ni ji aslen meke ta cholet gbese emi no ade akwa weke ni bi ame shule kete hie ke humo na kena ahiabu ne Papase Nsumia ahun ka mo nsanwan iwo na kanji bone ibale shi mo ahunwe no oba nse to na kwamu me eheshi ye bi omu hiwo ka huta shishi bi ni hwo to monyoji na amumo gamanche denche ka amewu imane mi niji amuamu ni etumanche ye amete ni kwa ameno niji taki amua niji kenklen enyeja abula hiwo icheja abula rada hiwo be neke akwamu mene na ashwa mekete shishi bi ni hwe ake na ameheshi ye bi na ewo ame ye woji na ameja ka ame kokpo ka ame kusu na ame fio iwo ba gbon amegbe na ame fio ko alowo ko gbeji kwakumumu akun ambaja ame wo na ajo ni fabi le ni ame aje be Akwuapem konji anu amba fita ame na aja wo iwo sheiko na kene amwa na atule amwa ma ka ame shina hiwo ni ha amegbe de ha me ko fiu na me hishina me ja me wo ngbene ne ke gbeme ne te shimu aka me mo ame manji gama shikonji eja ake ameja akwamu me na atwa am Akwuapem iwo be ishna to hishna te hie agbene wo gamme denche ake no ka ma hishin aputata ahishin ainta mari ake wo ke wo hishin afọ bi ke ni bi wo be to enjole she yemi anwe ke gbeme ne te shan ka ma me shikon ni ame he ni se na ekonu wa awie Nsumia ne wa fini wo yoda ji gama homowo
ameka amegme egbe no yi wo homowo shi amebashi ahemi okay o obani na oni kan so amayi no bebebe mini ntashi ne nlebe na akefo ni bani na ale ncheni for me afole 1911 iwo ke inni ehuta alo ahuta ni ni bajeje lehu inni ni kanswa efo ni da na afọ nche da ni mi aba fo me ko fi abo mene da nyeti osha kenye shikpon ni lo alo nyenye yinya afi onye chinwogbe ohie mi anwe fi ake ya jimla bulu ade amehu ya ngo amena ake be government efi mla akeshi ajila akuchi ami niji be regions ke districts ke ni bi ewo wo hene aba ni na aja regions Nsumia ne yaji eastern region ewo ame administration shi akeshi be Nsumia ye eastern region ke wa wiye ame ke wo eastern region wo be Akwuapem meji wo wo sanu wo yo Akwuapem la no ke we ne le wonu ku dan wo hie mi ya gbe hene ba agbe lele wo te homo wo yele asrafu yo ba ni na wo ababa yi wo jugban wo bi ele ma fa me na agbe ake ni mla di mla he wo aba lo wo chemefe afro ni janshi ni bi na bule ona ka ya wo pabu a feeling ke ni bi fe na ka ya wo pabu ahemi ahun ameke ebe police fu ani bi na after wa wonyomo ni akema shilololo be man mlabulo energy police fu ye ama me fulo iwo be ahemi na kan sanele akepasa shilololo ke emi ahun la chichi ye ke eche ke emi ahun la chichi ye ke eche neke chinto bi ne ni wo yu amewi mo ne amenyo ametu obi ke langas ka amewili caterpillar ke ni bi amafiti o wadra wa ke ni bi farming flush ko jam me hon left and right iwo ni wo ko eni sane ba ya san woni na wo cheme aka he ni wotara na aka wo ku ni nkwashi pon no mu shi gameji wo ni gamanche huita ni ke woto bi e wo be sani woni na Papase yigbe ke be woni na cheme ka me nuku he na me na no ni ya no ya ke ni sane ya agbene e da fiwo lele wani na me bo sane tui wo hyo ya ke shin amenchuhini na me wo shinwa ka amenchuhini chuhini iwo wo sumo ni wo ke nu chumo ha me ni wo denche wo ba jese ni wo wi nu kwa lo wo fi na shimo wo nkwa no hyo ya ke shimo femo ni mbo wo tui alo ikwa wo mletwa ne le hu ale no ke nuku no ni ya no je don fa sepe shi achemme ni yi wa be kugbe ye ku ngbe ni ji don fa se je egbe ka me ji ohun sun be na me gba don fa se bia na Akwuapem men le hu le yi wo ku ngbe bu ka gbe ame hu ameke ni na wo ke mon san wan fe je mpe akrowa baba o ni ji gam akrowa ne ke ni fim ni amili ne ya no we ngo wo na aka ngme ne na Korkoi oke o we bi ba she bi ne no obi wo ne ke san magian sanjinam iwo no ni wo le fi ye here ogbla mi wo chon bo shi pm ake nke nsan de ba wa bi edan be wasane gba mi nke jase no insan bi ake neke Nsumia bi ne gbe ona nye ha ni wacha wo yisefi o ani oli ake game wo ya klowa ye hiko kọlie yo wa job shimi neke kun nle neke aklowa ye ne ani meni damo amena ye gan ma bi ye ne he ni wo woli ake gan ame ya me se ame ya bi ameshi ame ka me na asramo ame ya jeme me ne jino ni afeye neke gbeme ne ame de me ne e ya reho e jake ona wonye me achi me kome ame ye wo amin e jake game wo shipa wo twi drum ke wo twi dalehe wo gban ke ya shon eji no kokra ha ganyo ake e ba shi enyemi yo ganyo ni e ya gba ayigbenyo e ya gba achimyo e ya gba adanyo e ya gba ke ya se shiwo wo yo cheni
keji wo keneke ye na eteni ake ameya fo efi ake na mama yonyese ewo amemomo ne kegbe bi na ke ho ameminshi ewo obana ake mokoye ni ayite na mami je Akwuapem alo mami je koforidua hekogbe ake na me yonyese ewo atole manche alo atole lumoko yejen yake enyese hu lumo yeli yejeme keke shin ayusi mo ake na ali ake hie gagbe ewo ba akele hie ba akele nshama wo shiponji nke wo nibi ebe fel na kan wo manche me ne minne wio yehi minne fio yehi mi muele inle ni iyose eko be mi ni council le ke don fa se bi ke Nsumia bi ne ke meko ko me na shitamo ni akwe emi shimon macho ne ke hegbene ni makai wocheme ake wakata sanene no aka me ni na ni baye don fa se eko yaba ye he konklo ya ke amehie edo afine ni efietamo akai ajeje ame akai awo ame twina kotomo asaje aka me ye dole sane wata sanene no ni yia ne kesanene oya bona fe ni mofia mo alehe ni ewusu na yo ni mofia mo ahi ejene nke nye be ko ake ahie one people one Ghana one people one Ghana be ahani mekumi ngoi ya me seni no ni penny yo minji fio mi ake to bo ni nchon yen wie o gamele nso ye wo bu ahun de wo chi mo fe wo ya aji no ni ji wonu chumo ka shi ni Okwuafo ba mi ni wokebaje neke pupa ya na anu ni dani wobaje bi ehun fio ake neke tani wi ake woke akwamuvu ne ko ba kwe wojami 1733 ton shimo na huta oba tashi ake ni okwa wa wochon alo efe ni ne chon hiwo be mo no ni woni ne kanso ame ni ameyekun ni amekon shikon na ame fi oji ba mi ekotoku ne na ame gbobio mo ntitiri shikpo kan shan hun ni ne kegbeme ne ji wa Akwuapem nyemme ne ame bonk shikpleki mo keje gonjano 1900 sami bebebe ateshashi ne ke yue mo ne ni Looming then Gold Coast government ni nomie yo ifa commission Jackson's commission ni kwa ne ke husu na ami ababote mi sa no ni mo ni baji ni game hellish na kan iwe bala ke besani kamancha ato lume eto ekluwana na amekwe ameha Looming je na babon majina chemeto ye makola ke papa se shi dani abato manche Looming ne ka klowa bibi ni yo ni wekume hu no ame pia adode ame ha game ni yawujiam shikaba shahe ko sana ame chi atwa ame pe don ahun game poni hu ame ka taike na gba ni na ame game ko meni nye ame sa ame heshipon ye akwamu memwade to ye febo na akpe ona ke game wo ye problem da ne akoko ya treku iko nya ke game osanjinye problems pi kekeni ona mapafai nyeme ncheme ni meke na me wo mancheme imba ne de manye mapanye 5 yo ni mawie Anɔkwal3 ele ekometo ni Korkoi mi dofoke am neither here nor there Anɔkwal3 beneka na kan ni inwiole bepi keji agbo na shim ni ha won efi o wa ke ni je wo ke wo de me alo wo la chako ni na iwo wo ba hie mi beni wo so mo wo ba yele nyafo wo ba fitele eja ke wo tole nako kuma ke wo hime ne ka mela amedengme amehie lacha eponji ha wo ake bi ni ake wo etarana ake wo kweno mancheme ekume je ni femu ekume ameka munu so ni hie ake ni eta one na noko ye no ni efi o hewo shipon ni ake wede ele ake je enyeno je echeno saplache je lelenche eweku shipon poni shimman shipon eba sahe eba fe belebe ne eba nyene mye hie wona fe ni na de na kan shika
ehu ne ke we kotokomi lepe ni mamu noni esana kan keji agbo na ahye kusum aha wo wo ba acha no wo cha no dabi wo ba wo his style wo de nche wo ba jage le beni wo somo wo ke wo no ba fata he bona afi ni benefit wo na kamajani bi fe mummoy susumai ni hiega e ba bi yesane e jake afi ni nakai keji ni agbo ni ate ni lele aposhiponji ke ha game ni akebwe damona akekwemo no ni adode na me pio okan ohe oyese anukwale oye mambi anukwale kwen achime ba tesha ake gama shikun amenoni na moni yo ne pio adode yeledenche eshikpon he keji moku okashipon okashipon ihambuku bo shipon ni obaya no pele shikake o pele shikaye bodenche oni dabi she owner our problem the documentation dame wosumo ni kasimo akenu wobaya no ni wobaha ni transition ejemene de etemene de meneli ake bia kefon se hu ne kegbe yo be aya iwo se mo ka oba na afa ekusun ha bo na kebo wotumi pe atwosebo mini twosemo ake ha wo manche me ye twumi ka awo amebutrum ni no he woni amenye ni amefe continuity inkeje nyefe nyemeni meni nye bomode nye kesun papa nye nsomo ma ye ejale na ke anukwale minye yehowa zebat nyomode nche aya no na ejo nye na dro nye ke dro mo papa ha nye dwemo ke nile bona afe nye ya no nye hie wo hie beni nye twonle no shinyemeni nye ke wo shiponji nye ba afe nyemusun ni nye ke hie nke nyomu akọkọ achireku ihye mokogbeyi anokwale ya na kan jenkefun nino ni nke bahwe onye hunye dabo ana bona afe ni nye hunye koyekoye ehye bi wo ba bini sani ye wo shipoji na he amafun himaba kemba obaya no ni wo kase ni lololo to mwene nke ebo onye yo akọkọ achireku onu shishijio sablan afine etelem pampanke mfushi nkebu baya history class mene machon boni mi yamaba.